hayi mevula mfowethu luthi heqe uvala yabo nje mevula into yokuqala engikhangayo engiyibonayo kule safe R5 ustation command ibhunu lakho angazi umphathi wamaphoyisa mfethu ngithi mangithi R5 umile uthe yes ube ngudonsi uthathe ngebhandi ukugaxela kumina ngithi ngiyawubuka R5 ngempela ngithe mfethu siqoqe la mfethu siphume yabo kunomjida wami ke lo wakuthiwa usiphelele mfethu engamthatha ngathi mfethu kunale jalidi mfethu engaliyeka engilaziyo elikhokhayo la ngala ko Cavendish mfethu uyabo ngiyamthatha mfethu bra wami ngiyamthatha mfethu ngimthatha la sineighbor unesibhamu iCZ75 mina nginesibhamu lesi ekuthiwa yiLuka i45 ne380 Taurus ibhamu lezi mfowethu zivuka kuwa ama-round la njengoba samba uyabo siganga kanjalo uyabo mina lesi si380 engisiphethe nje ngengiqambela amanga ngangisithathe kwi-security ngisithatha ngesibhamu sikasiphelele usiphelela njengoba ngibuye ejele ngangimficela ngaphandle vele ngasithatha kuyena ngathi nemfethu nami ngifuna ukuba nesami kune-security engilaziyo eliqashela okushini yabo mfethu malibuye emsebenzini siyalibamba ngempela siyalicuthela ngelinye ilanga siyalicuthela nje kuseni lithi liyaphuma endlini qila kuyagxuma kwathiwa hayi osala salibamba sathatha isibhamu yabo salibuyisela endlini sahamba ngala leli 380 ke leli ke esengigcine ke nami ngalo hayi ngathi ngihlanganela nje nomuntu angithi uyabona lokho kuvaleka kokuganga ukuthi okay mawusavalekile ungakayi eroundini leyabelungu eyaselokishini angiyithandi ngoba nginale nkolelo ukuthi abantu abamnyama bayathakatha uyabona imali yabo futhi incane bayehluphekela abanjengami ngangiqalekele ngithi nje lo muntu olahlile uhambe ebusuku kangaka ema ngithole noma 50 rand okuyobhema kuyena yabo awuthi ngimthusi ngathi ngiyambamba umuntu wakhona wabona ukuthi isibhamu ngempela lesi ngathi mina ngizokulimaza ngase ngisiqhumisa hayi wabona ukuthi isibhamu ngempela wathi angangilimaza mfethu wathi woza la ngase ngimkhuthuza kanti la ngizovuka khona nalesi sibhamu uphethe isibhamu esemthethweni ngavuka nalesi sibhamu ekuthiwa 45 look ngathatha sona kwayiba kanjalo kuba nezibhamu laba nje sesimoja siright sihamba nabo wonke umuntu unethuluzi lakhe akasekho ofuna ukusupport omunye yabo mfuthu hayi so kudle u2014 hayi umngane ama ngimtshela ukuthi hayi leli jalidi engifuna silithathe elingapha ku Cavendish mngane wami linemali sizoceba lapho ngihlala phansi siyayinikela nomngane wami siyayinikela ngoba imali simoshile besimosha besiganga singazi ukuthi senzani hayi safika mfethu kuleli jalidi safika mfethu yabona ukufika kwethu salingena kwamnandi ngikhumbula kahle ukuthi ukulingena kwami lapho ngangisengivele ngine pressure yokuthi from 2002 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 hayibo ngizalelwe umuntu ngangamenzela lutho waziwa na 12 years ngifuna ukumshayela ibirthday intenzweni ya uyabo akwenzekanga mfethu ngiyakhumbula ukuthi siyokwenza lelo cala ibirthday ingane yami kwakuwumhla ka-10 June kufanele ibe ngawo ngoba leka February yomfana ikhavekile ngokuthi noma ngithe ngibe nakhe ngiba nakho kodwa uyabona eyakhe ibikhaveya kalula ngoba uyayazi indaba yengane yomfana mawuthole yona nasedladleni kini iba yegugu ukuthi ayosizalela umfana isibongo sala ekhaya uyasandisa shuthi eyomfana bayinaka uyabo abafuna ushode ngalutho yabona ingane yami mfana mntwana benako edladleni benako it's unfortunate ukuthi sesikhuluma ngayo ayisekho nasemhlabeni yabo umfana wami akekho nje angikaze ngimenzele lutho empilweni and futhi ngiyazi mhlambe I'm not doubting ukuthi uze waba ilesa simo sempilo emlidele kufeni it's because mina ngizange ngize ngibe seduze kwakhe angikwazanga ukudlala indima yokuba yi-timer ngaba i-role model ebhedayo kuyena kanti yena izomthatha imfake wenu yabo so yathi sidlulileke yakhe ibirthday okay sengibheke kule ngane yentombazana and ngifuna ukuyishaya ngempela ngifuna ukushaya ibirthday ehlakaniphile yabo ngithi kwaqala masonto okuqala kaJune ngomhla ka2 3 4 5 sayo ingena le round nomngane wami ya mfowethu umngane wami ngangazi usuku lokugcina lokumbona leli ya ngoba siyayihamba around yethu siyayingena ichaleti siyalishaya ichaleti kuvele kuvuka ebhubesi yensizwa yebhunu hayi futhi isho vele ukuthatha ungayiboni indaba yesibhamu ungayizwa ngoba ekungeneni kwethu ngesango size sifike phambi komnyango wase-dining room kungekho umuntu osibonayo hayi kuyacaca ukuthi masifike e-dining room asifice umuntu masingena le ndoda sihlangana nayo epassage sihlangana nayo epassage sesithema simngena ipassage saqalaza iside lasekitchen akho umuntu uvuliwe umnyango wasekitchen uyabo siyezwa khona okhuluma kodwa ukhuluma ngale ngaphandle owesifazane masijika ngala sithi solunguza amakamera sivele sihlangane nale ndoda ayi ivele ishaya isibhunu esingasizwa siqale sithi sidonse ibhangu hayi ivele ishukuza kuzona izoyibamba hayi bo ibhubesi lebhu ya kushuthi kwakuyi matter of ukuthi lapha siyafa noma ufana wayeseyidonsile itrack usiphelele leza waliphinda ushaya inyameni ngoba uqala ushaya lesifubeni liyeza esibili yona leyakwazi ukuthi ke ilibhayizise liwe walishaya mfethu ibhunu labantu mfethu walishaya yabona isihluku sento esingekho right lesibili alishaya ngayo yangena la ngoba masebeyichaza enkantolo bathi yangena la yazobhajwa la esiphundu kuyaprogatha le imeduli uyabona iyona kusho ukuthi yakwazi ukuthi imcima amehlo umfana webhonu lo ngoba umshaya ipassage usiphelela uwelela ngala e-dining room ngihlehlela ngasekitchen umfazi lo yamethu yamemeza ingqondo yabuya nakumina yabo hey mangithi awu hey nangu umuntu esimama uthi uzolunguza sohlangana naye bese ngivele ngimbamba ngimkhomba ngesibhamu
ingane encanyane iyadlala lapha mangimdonsa ngibuya naye usafuna ukumemeza khalisa ukubona indoda yakhe lele phansi okwengane kube ukuza mami ngiyivaleke iminyango le bese sixoxa-ke naye mamthayi athi ufuna ukuhayiza isimvala umlomo futhi hlale phansi sesenza yonke into siyatatazela manje yeyiphi imali safe wena yabona athi uthi ufuna ukuloku ekhala sithi simbophe izandla sidalela kwazini uyabona manje nathi siyasabisa ngalamacala ethu kona ngendlela strong phela sithi uyabona-ke uma ukuthi wenza njena awuyikhiphi imali kwamntwana lo manje siyambulala somthatha simfake kudifriza lapha siyivale sikubophe izandla nenyawo na uzophelela hayi futhi hayi asho-ke unkosikazi lo ukuthi hayi nayi safe asikhombise mfowethu sifike-ke lapha kwi-safe asishayeleke amakhodi iwavule afake ukey awuphendule ivuleke isafe ile safe esodongweni enkulu impela engaka hayi meyivula mfowethu luthi heqe uvala yabo nje meyivula into yokuqala engikhangayo engiyibonayo kule safe R5 ustation command ibhuni lakho angazi umphathi wamaphoyisa mfethu ngithi mangithi R5 umile uthe yes ube ngudonsa uthathe ngebhandi ukugaxela kumina ngithi yawubuke u-R5 ngempela ngithi mfethu asiqoqe la mfethu siphume uyabo uma ngithi amawashi awu-2 uyabo iwashi le-Rolex elemeshela ibhelini ngibe ngiwathatha ngo-510 uyabo adonsa uMepruda kunesinye isibhamu esiyisiliva esiphi steel uyabo khona sona zo2 adonsa zona mfethu ayithathe bese sincukula imali nje yama-stash amangaka amabili yabo hayi sibe siyincukula sithathe le mali kanjalo faka phakathene jacket mfethu asambe mama moto sinikeze ukey yabo hayi mfethu mama asinikeze ukey masiphumele la kwimoto siyafika-ke leminyango zimbili simbuze wena iphi imoto la hayi ayikhombe yabo kombi hardboard clip immobilize hayi ivuleke Samsung ngene evenini yabo le isibhamu lesisikhulu ngisigoqe nje nge-comfort embhedi sigoqe nje ngayo ngase ngisibamba ngesandla kanje afike ngisithatha ngisiphose lapha esithini ngene emotweni bra wami sifike sime esangweni mfethu yabo lapha nje mfethu yonke into kusho ukuthi kwenzeka kwayo yayisikhomba ukuthi sesirong vele yabo jike sibuyele emuva umama ulele-ke lapha simphosa nje embhedeni sase simbopha izandla ngemuva samvala umlomo yabo hayi sifica usezamile ukwehla la embhedeni ugaqa ngamadolo yabo ufuna ukuzophumela la epassage kodwa ukuthi simvalele phela ikamera sobuyisela umnyango yabo samshiya nengane yabo okunganyana okuncane
ya mfethu zathi masithi siyafika kuyena ngivula umnyango ngizithatha sicapha sashaya umuntu evalela ngisiphushe kakhulu anti siphusha yena umbuze gate yabo li-electric gate hayi ngizosiphelele sengibiza ngisathi ngiyabuza la sazabulwa ngimafana ngimsusela into emlonyeni athe mfethu ngiyayibona lento yokuvula isango sizeke naya-ke lapho odongweni mawuya ngasekitchen afika lipresse kusiphelelayo ngempela silibone ngiyavuleka isango ayisiphume sami songena emotweni hayi hlehle kanjalo phendula imoto ingena umgwaqo yabo nje mfethu ngeqala ingena umgwaqo Cavendish fanele umgwaqo sowuthathe wehle uyonqamla kuJaji Stimela uwelele eMarani Hill siyothatha umgwaqo siyophuma sesiyocasha ngale koSanti sifika imoto siqaphe lapho samsothatha ipublic transport yabona sesiyoqhamuka igazi liyakutshela ke umuntu sesiyoqhamuka nje sibheke ngakuJaji Stimela ngithi mina efethu yabo leza imoto ezimlapha imi kanje enye imi kanje sizonqamula phakathi kwazo sijombele urailway lo onqamula imoto yabo hayi wendoda yabo nje sithe futhi uThemet lo adonse lesi sibhamu esikhulu lesi so R5 yabo athi mesidonsa adonsa umagazini waso lo suthathe abe ufaka asikhokhe athi mfethu hamba sobashada abantu mfethu mawukuthi ngithi mina ngathi amaphoyisa lawo mfethu bese ngivele ngiqinisa ngit accelerate angani manje umgwaqo njengoba ufika uthi la uzothi mawuthi fanele usehlise phela ispeed otherwise ungasehlisa imoto izoshanga obhamba phansi iqhumisa usampula bese ivele iyacisha ayi ngithi ngisehlise kancane ispeed ngithi ngisehlise yabona ngithe ngiqala ngiqondana nazo lezi imoto azinamuntu abantu bazo sebengaphandle bathatha amakhafa amaphoyisa should lento ithe siyenzeka vele qhumile isibhamu report umakhelwane bayichaza indaba yabo yazi ngibona njoba sehla kwenzeka lento yonke into yenzeka fast yabona basikhuluma lento ukuthi ayibone ezayimoto mfethu sibheke ngakuzona lapha nasi station yabo mfethu ayikulungile lo uthatha isibhamu mfethu soba VTs ayikho leyo nto yabo nepistol uliphethe lana kanjalo zonke inhlamvu ziphezulu zilinde ukudonswa nje siqhume yabo hey mangithi la mfethu kuSentamir hayi ama security la ayalandela uyabona njengoba ngiyibona imoto yabo hayi khona ngemva kwawo and uyayibona ukuza kwazo sinyathelile ngivele nginyathele nami ngithi hayi man asamba emfethu siyajahwa la ngithi mangiqinisa ngifike ngikwazi ukuyibamba lapha ngibambe ifike ishaye bese ngivele nginyathele ibheke lapha kuJaji angithenge inyathela laliqhuma umhlamvu kuqhuma ipistol iqhuma R5 hayi mfethu ayidonsanga yabo njengoba iqhuma ayikho into ayikhokhela isibhamu siphelele ngoba zathi iqhuma nje ibhamu nginyathela mfethu wayevele selele ku dashboard ukuchopha sekuchithekile yazi imhlephilile lezi inhlamvu zimhlephilile hayi bashonga ibhamu ekhulu ibhadi hayi sasisho ngangisha ngiyiphosa sekumnyama amehlo ngiyathandaza uvalo hayi ngangiyiphosa ngangihamba mfowethu hayi yafike yaze yabhajwa ku concrete engathi mangiphumele emgwaqeni omkhulu ngithi ngithatha ngijikjela emaflatini lawa lapha eMarani Hill lawa hlala amakhaladi yangihlula ukuyifaka ngalapho ngathatha ilane yomgwaqo engale nganyu lezi imoto ziyeza ngangiyithatha ngiyiphosa ngaphakathi kaSanti ngangena emahashahasheni lawo emizi ngaqathaka ngafohloza ngangena ngabaleka imjondolo ke ngabaleka ngabhida ngaphuma ngaze ngayophumela ngale kumgwaqo
ngena kweminye imizi ngafike ngacasha ngahlala phansi nga-relax. Yabona into ekumina la kwaSpam sengibaleke ngayilahla ngayitshala endleleni. Into ekumina la ephaketheni engathi mangithi ngiyayikhuthuza ngiyayisisela kwakuyiwash leMachel Berlin ele Rolex angilazi lilahleke kanjani nini uyabo. Imbundu yo cash leyayila maphakethe jacket kayekhiyeka ilabo cash ababeselela ibhamu sengiyilahlile. Mangigochileke lana ke vele angazi umuntu kodwa nje ngingena endlini ngathi nee la indle engangena kuyona mfethu ngikhumbula kahle ngafica ingane entombazane eyayine disability yongakwazi ukukhuluma uyabo ingakwazi ukuhamba ihleli phansi uyabona so lo uhamba nge-wheelchair ngase ngifica nentombi endala esalukazi ngangithi mangingena ngathi gogo cane ngiphuzisa amanzi kancane ayokha amanzi ngisalwazi mase ngiphuzisa bese ngibuya ngithi gogo ngibe ngisacela ukuhlala kancane uyabo kade la ngathi ngishisa uyabo manje la gogo kunamacala engawenza ebelungwini ngale ntshontshile nami into zabe ezincane emagogo ngiyasaba ukuthi bazongibopha kade bengibona bengijaha athi gogo akusakwazi asakagugi kakhulu umama nje kodwa osengenele estaging sokuthi angangizala noma angamzala mhlawumbe uma yabo uyabona impela use right uyazazi lezi zinto zala elokishini zokuganga kwegenge athi hayi mfana wami khuleka wozongena ngapha ekamereni hayi ngene fike ngihlale phansi angibuza ukuthi angilambile yini ngithi hayi gogo ngi-right yabo hayi ngikhiphe u-100 ngicuye 100 kule mali ngimnike yabo ayisabaleki kwayona ngisaba ngisho ukuyibala eyiningi kakhulu itaki nje impela mfethu ezoyiqinisayo ezo2 yabo hey kithi mina ngeke la ngizolinda ngilinde angizwe kuyabumuzelwa la kuyawumuzelwa izinja ova yonke into abantu bayabuzwa hayi ugogo wangishaya isitoli wathi ugogo hayi mayephume babona la ngaphandle athi hayi ufana ngimbonile uphumile wabaleka ushone ngale hayi wayolahlisa nje umkhondo wabo babe behamba hayi ngikhumbula kahle yabo nje ngaze ngasho ngathi ugogo wayidlala indima yakhe ngakhipha abanye 100 ababili ngaphezulu ngathi hayi gogo ne yabo hayi ngase ke ngirelax khona into ethi ngiphume ngihamba ngithela abantu mase bejika bengibona behlangana nami la endleleni kenze njani hayi ke ngihlale kube ukuthi ngiyahwalala yabo hayi kanti hayi yabona indlela ekuseshwa ngayo yabona makuseshwa kuseshelwa imeda enephoyisa phakathi hayi akudlala hayi ngivumile ngale yonto hayi lalela ngamusi kanti njengoba singene kuona unamakhamera hayi kwafunwa kwatholakala yonke into hawu kwacaca ukuthi hayi bazofuna bathole ngami hayi mfethu ngifuna ukukutshela ukuthi ngiyabonga ukuthi ekuphumeni kwami ngekhathi zantambama ngihamba
sengigumlile ngashiya ijacket ngasala ngevest yabo ngase ngigudla khumula tracksuit singcolile ngafaka plastic yonke into ngakhipha imadlana encane yokugibela ngakhipha nje u200 amandla amabili ngathana ngiyogibela kunalamabhasi ke lawa yini lamabhasi angala ayelo asuka ngala ko Maranhill aye down hayi ngangenela kulona ngagibela fika ngehla lapha ke emobeni ngawela ngayo mangale ngase garage linda ama taxi thathu FNG hayi ngangihamba ke ngangiyedladleni hayi futhi nje nakumina kwangabe kusafika indaba yokulokho ngibala imali ngathi mangiqala nje ngehla ngangidlula ngawu-check ama-out ngathi ngiyafika kwathi wayo bani bebekhona ngafica abanye yabo ngathi mangibuza lesikimu kuyisona engisaziyo sami kwathi hayi bebekhona bafikile izolo la bahambe nje ekuseni hayi go-right bafethu ni-19 thiwa sikhona fethu down yankawuze enipemani thiwa fethu besibhema nje okuyisondonyana sinalo ngithi nayi thengani ingidi la nithenga thenga ngixobani sixobe sibheme la thumela idrink thumela amakhekhe uyabo nje nami ngiphethe imali phela yabo thumela amakhekhe sihlala phansi saxoba babona futhi ukuthi aziyalilizela ngiphethe imali yabo ya fethu kwaba mnandi ngathi hayi ngedladleni mhlambe ikhathi zaseyibheke koba sengiqala ngekhaya zaseyibheke ko 10-11 ebusuku ya ithayi ke angithi ekhaya ke ngiyazi vele kunama outside building alala omalume ngokwegama phela ngoba omalume bakubuka already kodwa abachita abamalasbon bukusho nje basebancane ngibalandela eduze ngoba omunye kwako ka 8 mina ngu85 ngishiya ngo5 years sho njoba ngikhula nje asishiyani kude uyabo ya njobe sengibona futhi sengiphila kanje ya ngithatha ngibekela sengibhemelana phambi kwakhe sengithi yaw ankela sewukusho nje ankela yabo sekupholile so ngiyazi futhi mangilaka kuba already ngilala kunomiphi room la mangithanda ngilala kuleya ngithanda ngilala kuleya fika ngiphethe imali bayishibizela ngiyazi uzomthengela iplagi ayishibizele kamnandi yabo yazi ayavuma ama intelligent me bro ay mfethu yazi ngiyangena nje mina mfethu ngiyongena ekhebheni yamfethu umjondolo wakhe lapha amalume kwawile umjondolo eplango lebekwayo ama Wendy House hey ngathi ngena ngiyafika futhi hayi ngiyathola ukuthi hayi akekho usahlele endaweni zakhe zotshwala hayi endlini enkulu kulelo yabo hayi ngigrand vele ngegawula hayi ni right plate lakhe likhona la yabo hayi ngingene ekuyilule ekubuka imali yami la ayi fake phansi kwamatras ngikhathele bhemile nedrag lengibambile fake phansi kwamatras la yabo ngithi hayi mayefika mfethu yabona yonke hayi yabo lento ke waselokishini ke mfethu sikhululekile futhi ngale zayikhathi ya ngangazi ukuthi hayi mfethu anginasithi elokishini yabo angikhile eminyango manje mefika naye finaye ushiya ngakhile vele kwenze ukuthi mabefuna ukuzombekela iplate lakhe lokudla bafike bavule bafike balibeka hayi nali likhona vele limoje yabo afike ngihlalele phansi yabo nawo malume abamshayela ukharo ikabishe limnandi kanje la nophuthu yabo nokuphiswa enkukhu kanjalo hayi sho hayi uzodla nopelepele wakhe lapha ngithi uzodla ngizompha naye imali mfethu uzovuka ayibone la thenga ubhiki abo nje ngithenga ngithi nje estration some bed ngithi ngiyayilula mfethu yabo
hayi seshila amanoke go ayikhanyisa ama-light kuthi come out Jabulani ngithi mina yala any move you make, hey, we're gonna shoot you, come out. Yabona esikhathini samanje ke mawunecala elikufunayo lokuthi ubulele iphoyisa, amaphoyisa awasafuni lokho ekiwe enkantolo ngalawo macala, aseyakunqoma manje shoot lapha imithetho engakabi njalo nokuthi base befuna ukuthi baprove enkantolo lo muntu abambulele ukhona ozofakaza ukuthi behamba naye beyokwenza leli cala. Ngithi mina okay sir, okay phoyisa, ngithi I'm free, come in. Hey, open the door. Hey, sengisaba ngokuvula ke lo mnyango, uma nguvula ngizohlangana nenhlamvu la kithi. Yayibona yona? Ayifethu ngovule mfethu, hayi ngovula ayifethu, hayi bangibhobholile mhlawumbe bawu-3 abami kanje abagada umnyango nje ngama-R5 hayi mhlawumbe bawu-3 bami kanje ukuthi hayi mhlawumbe ma ephuma esiphetho yosiqhumisa kanye. Hayi mfethu ngawuvula umnyango, hayi base bengenile ngamabhuzi ney'cathulo, ngaba umata nje, ngaphenduka umata nje ngokushesha, hayi ngokushesha nje olusheshayo, hayi waqaqa ngaqonda, kwakuqonda kwami, shuthi-ke bangiphaphamisake ngaleyo ndlela yabo, ngaphaphama sengiphaphama e-police station, yabona. Hayi mfethu ngiphaphama ngezwa, hayi mhlathi ihlangene bophile, hayi labantu bangishayela indaba okudlala imbamba ngiyezwa, ngazi noma zophele ngaphakathi kodwa nje ngiyezwa ukuthi hayi out indaba yami mfethu, yabo akukhulumeki akunyakazeki. Hey mfethu qalweke indaba-ke manje, kuyadingeka phela ukuthi fanele le story siqhamuke. Hey bangena bayashintshana, kungena abaphathi, leli cala la athendwa abaphathi, kungena abaphathi mfethu, bangena abaphithizi. Hey hayi bose ngiyasithola istory, hey lo muntu olimele oshonile la u-station command. Hayi ngivele ngibone ukuthi bangani sengiyazi nangeminyaka nangamacala engibonze imeda yomuntu obaluleke kangaka, which means life sentence imprisonment phela la ngiyogugela ejele la straight. Hayi mfethu futhi ababezange lapha belokhu besesha kakhulu ngoba imoto bayithola inazo ibhamu zakhe, into abasebeyibuza nje kumina, yabo ngicangazi yini le eyabathi ukuthi bangaseshe emjondolo ngoba mhlawumbe basithwele into ukuthi ibhamu za-accused bayithola, ezami mhlawumbe la ngagcine ngiyiphosa khona ngibabalekela lapha ngakasanti, cabanga ukuthi bayithola ngoba sebehamba nezinja, yabo. Lokho ngikuthole enkantolo ukuthi hayi ibhamu zonke zitholakele ebeyiphethe o-accused, ebeyiphethe yimini esayithola ecaleni. So nje mfethu bangangixakazisi kwawukuthathwa kwami endlini, yabo, kwawuthi nje hayi uma nami hayi police station-ke badila nomsebenzi wabo-ke ukuthi nje indoda le izomele isicacisele ukuthi leli cala layo elenzile isitshelani ngalo. Hayi futhi angizange ngilo ngibafihlele, ngabatshela nje into straight ukuthi hayi sikangile senza ukuthi no-accuse endaweni kanje, u-accuse wenza kanje ingakho kugcine kuba kanje. So kwayinto nje yonke abasibonayo isitori sayo, ilo shonile, susenze ilima manje, ilo shonile odubule umuntu, ngithi mina okay, leyo nto igcine futhi kube ngathi iyakholakala ukuthi vele kungaba uyena u-frontline ngoba
kwengathi mdala kunami uyabo. Alright, okay, inkantolo yonke leyo nto ikhuluma isho ukuthi yebo yes should mina confirm ukuthi I am guilty as charged. Yeah, sign phansi full statement yonke leyo nto. Sengibalekela nokunje ngalokho ngixasana nalabantu ngilo ngithi ngizozenza utsotsi ngoba ngithi abangibambanga kwi-crime scene. Labantu nje wasebengilandelile banobufakazi, banama footage yonke into yabo. So nje ukuphikisana kwami nabo kuzongenzela inkinga, kuzoqala ukungishayise ngabo ngilimale yabo. Two nje kuzokwenza ukuthi nasenkantolo indaba yami ifike ingasazwakali. So nje hayi kube ukuthi ke liyahlaliswa kusasethwa apha amaphepha alo 2014 yabo 2015 uyaqaleke thiwa no asigwebeka indoda ke manje yabo. Shuthi ke ngokuzama kwami ngendlela nami ukuhlanganisa kuma connections ya nazo ke lezi zinto othola ukuthi mawuganga bukade ugcina ungayidayisanga ngoba imali ikhona yabo. Mina ngaboshwa ngithi mhlambe nginama camera amakhulu engangiwathola emajalidini awathandwa abelungu, ama Canon amakhulu amangaka, sekukhona nalawa ama digital o Samsung yabo. Nje izinto ebengithi ngidayisa o 25,000 o 30 zithengwa futhi sengiboshiwe yabo. So benginayo yonke lawo ma gadgets nje ngalawo egcwele indlu ya itofu lezi zinto bekade engakajwayeleki ebantwini emalokishini yabo. Oma air fryer yabo 3000 in izinto ebekade lezo sengispend imali ngazo. Oma golide ama chain ama ring yini engiwavalele endlini sengiyawathatha ngiyowakala phume imali khokhelwa abameli. So yagcine isuseka ekubekweni kumina as stand accused icala lemeda iphoyisa cause kunomuntu ongasakwazi ukufakaza uyabo, of which nomuntu wesifazane akabonanga uyalishiqinisa ukuthi wayengaphandle wezwe isibhamu sesiqhumile indoda wayificisile phansi. So ngakwazi nje ukuphuma kulona elali ngangitholisa life sentence. So mina ngigcineke senginikwa leli cala lokuthi irobbery I'm sure ukuthi ngiyalinkeka vele kuyona ngokwezibhamu ezatholakala seyilahlwe endaweni kanje le engangisengibaleka kuyona la safike sangagabha khona ivan kwathola wathi ziwakhahlelela ama fingerprint ami uyabo. Kunalento ke ngangayazi kubantu bomthetho angithi uyabona njengoba usuku uhamba nesibhamu isibhamu meke wasiqhumisa mawususilahla ngisho ungaphela u10 hours ya mangicabanga mhlambe u24 hours ongakushintsha lokho mhlambe 10 hours yabo ngisho ngaphela kodwa kunento ekuthiwa igunpowder esalela kuwena esandleni. Yonke leyo nto epolice station bafike bayithatha yabo ama fingerprint zasho nje ukuthi hayi ibhamu abayicosha endaweni kanjena zikhahlela kumina hayi ngavuma ukuthi hayi zayiphethwe yimina ngiyoganga yonke leyo nto. Enye izinto futhi leyo kuma ballistic test makucheckwa kuma forensic nakuma ballistic test ama results mebuya asho ukuthi hayi no kulethu yale ibhamu ekhomba ama fingerprint ale ndoda asikho esadubula uphoyisa ubani ukhomanda bani nasi esikhombayo ilezi ekhomba accused ongasekho uyabo. So mabelungu behamba ke inkantolo zifinyelele ekutheni ke manje ngawo 2015 ya ukuthi hayi ndoda ngoba ufakazi becala lakho beyakhomba ukuthi hayi
yonke into yakho iqoqekile, akukho la kusafanele sishone khona. Ngani manje uyayisho lento yakho ukuthi ikanje? Hayi basebesho-ke bathi no, sizokunikeza u-15 years we-house robbery. Imoto lekuthiwa eshayelwa umpela, position of stolen vehicle, banginikeza u-8 years. Angithi yabo, ya base bebuya bethi ya esibhamini sizokunikeza u-5 years. So kuyahlangana kuba u-13, base bezothatha u-2 years. But hayi lo 2 years ke seso-eda ekuthenini manje wena udefeate i-ends of justice ngokuhlangana, ngokuplanela ukwenza icala, nenza amacala okuhlukumeza abantu. So kwathiwa uzoseva 30 years ejele, yabo. Lo 30 years ke futhi-ke ya engithema ngubhantintake bafunga ushaya mfethu, ngawuqala ukubala ngathi 2016, 17, 18, 19, 20, but 21, 22, 23, 2023 ya ngehlakalelwa umshophi, ya kwashona i-audit. Ngilithanda mfethu, yabona i-audit lishona ngikho nje mfethu ngisejele. Bengisejele lapho sengitransferiwe ngisuswe la eWestville ngokuhlupha-ke kweyigemegeme zangaphakathi. Njengoba sama-26 manje sinamanye amathima against thina. At the same time lento yethu illegal, against i-correctional system yangaphakathi, yabo. Si-against amanye ama-groups angaphakathi, yabo, ama-28, ama-big fives, yabo. Si-against labo bantu. Kunezimpi zakhona zokubangwa indaba yokuphila ku-territory yangaphakathi, ukuthi ubani kufuneka ayilawule, yabo, ubani kufuneka abe yiboss kuyona. So yonke lento ibangwa ngokuchitheka kwegazi. So lithema lishone already lishone, bengisendaweni yase-Scots 2023, bengisendaweni yase-Scots, yabo. So mfowethu ngihlale ngibekezele bro, yabo, bekezele ngithi 24, yabo, ngithi 25 ekushayeni kwami mfowethu, yabo. Uma mfowethu sengisishayele lesi sigwebo sami sika-30, luckily ngoba uNkulunkulu mfethu izinto zakhe uyazenza ngendlela yakhe. Ngingene mfethu kwelinye ijele elilandelelayo yona mfethu nje ngomuntu oboshiwe, neliwenzayo ama procedures ngendlela efanele, abathi iPapaton lingala eMpumalanga. Ya so ngithe ngisiqala nje lesigwebo kusekuncane, ngisahlala eWestville, ayengasuka ngatransferelwa kulona, yabo. Kanti ngitransferelwa for good, yabo, ukuthi kube right. Lapha mfowethu kwafika wathola ukuthi indoda usaneminyaka ngaphansi kwa2 years laphana, i-appeal wayenza, bangenzela i-appeal, bangifaka ama-office akhona, ngenza i-appeal bayithumela. Ngathuka ingilanda i-appeal, ngithi bese kunyaka ka4 or 5. Ngathuka ingilanda i-appeal, ingilanda ingibiza, angisekho ePapaton, sengisukile ngoba umuntu bengahlala emajele, ukuhlupha lokhu kwakhona, yabo. Asihlala nakhona sebeyangixosha kuthi hey, hamba manje i-appeal yakhe izokuthola ngendlela. So bathi mabebuya beza la, so banika ifacts yala uzobuya khona, sikuthumela eNewcastle eWaterfront. Yangilanda sengiseNewcastle eWaterfront, ngaya appeal yakhona
ayizange ixoxe sixoxa kakhulu nami ngafike nje hayi ngayigoqa into zami yabo ngabika lokho nalokho yabo ngakhalela awu Nkosi yenkantolo ungixolele iminyaka iyahamba ngangazi yabo nje mfowethu uma usuyigoqela kumuntu kuningi okubikayo uyabona ukubike usuchaza nawe lapha kuma ground points ezinto obona ukuthi mhlambe ngigwetshiwe la kodwa ke kugwetshweni kwami mhlambe lapha lobufakazi babungasalinkanga kanjena uyabo ezinye nje zezinto njengani ngangisengibika njengemali ukuthi imali abagxilanga kuyona kakhulu njengoba ngisho ukuthi amaphoyisa angilanda angishiya imali ikhona endlini kodwa ukuthi babengasagxili ngoba beyithole zonke izibhamu yabo bangafocus emalini base befuna mina siqu senyama ukuthi ngiyokhuluma icala lokufa kwaza kwabo lo iphoyisa omunye so ngangisengiyincenga zonke lezo zinto ngenkantolo ukuthi hayi yacela bandani xole ngoba nakho nemali umuntu ezayithathwe lapho ayithathanga yonke leyo nto kodwa nje kushuthi kwaba yilo musa kaNkuluNkulu ongawazi uqhamuka kanjani yabo ya Inkosi yenkantolo yathi hayi nami sengiproducer lokho engicoshayo la ejele ngilongizama ngithi ngiyazama la ngiyafunda konke ngizama ukushintsha impilo ngiyafisa ukuthi kube right ngingaphumi nami abazali sebengishiyile nje wabekhula yabo hayi futhi inkantolo yavele nje yathi inkantolo ayi awubuyele ejele uzozwa ngathi manje sekufika i-transform yephepha sengibizwe ama-reception lapha kwathiwa inkantolo isithumelile ithe isigwebo sakho siyaphila izokuphulela u10 years usuzoshaya u20 kulo 20 ngase ngiqhubeka ngibala kule minyaka esengiyihlalile ayi ngempela kwaze kwagamanxa 10 years kulo 10 ke ngawushaya hayi wahlangana wagamanxa ngo2025 base bengidedela so nje ngabonga kakhulu ngathi minaye usankulunkulu mkhulu kwaba yilokho